Udeo kineskog juana u ruskim deviznim transakcijama dostigao je novi maksimum prošlog meseca. Trend koji je postavila Rusija aktivno usvajaju i drugi svetski igrači, piše Global Times. Kako prenosi kineski portal, udeo valutnog para juan rublja dostigao je 39% u berzanskom trgovanju, dok je udeo para dolar rublja pao na višegodišnji minimum od 34%. Istovremeno sve više ruskih banaka se povezuje na prekogranični međubankarski sistem radi obavljanja poslova u juanima. Čak i male finansijske institucije poput MBD banke to već rade. Kina i Rusija demonstriraju prošireno strateško partnerstvo. Njihove ekonomske i trgovinske veze postaju sve bliže. Rastući udeo juana na ruskom deviznom tržištu je u skladu sa očekivanjima, navodi se u publikaciji. Bilateralna trgovina između Rusije i Kine dostigla je rekordnih 190 milijardi dolara 2022. godine, što je povećanje od 29,3% u odnosu na prethodnu godinu. Pretpostavlja se da će ove godine brojke biti još veće. U tom kontekstu očekuje se da će udeo juana u bilateralnim trgovinskim nagodbama nastaviti da raste. Pošto Vašington koristi dolar i međunarodni platni sistem SWIFT kao oružje, normalna međunarodna trgovina i poravnjanje u američkoj valuti postali su nemogući. Mnoge zemlje i regioni su shvatili potrebu da uče iz iskustva Rusije i smanje svoju zavisnost od dolara i počele su da prelaze na trgovinu u juanima i nacionalnim valutama. Mnoge zemlje danas nastoje da formiraju raznovrsni međunarodni monetarni sistem. Dolar će ostati svetska dominantna valuta, ali će njegov značaj i svetska pozicija postepeno opadati, piše kinesko izdanje. Kineska prekogranična primanja i plaćanja izračunata u juanima iznosile su 42 triliona juana u 2022. godini, 3-4 puta više u odnosu na 2017. Težina juana je trenutno na trećem mestu u korpi specijalnih prava zaduživanja MMF-a. Više od 80 zemalja i regiona širom sveta koristi juan kao rezervnu valutu, što ga čini petom po veličini rezervnom valutom na svetu.